guys, dukomeze na muri rwa rugendo muri ya nyanja yacu ya gitari. Uyu munsi twahisemo isomo naryo ridusubiza mu mizi ya gitari. Aha ngaha murambona na utuntu mu ntoki, iyi ni imirya ya gitari. Twahisemo kuvuga ngo ushobora kuba ukina gitari warayiguze mu magazini, hanyuma gitari yawe ukayigura iregeye neza, ugatangira kuyikina muri amasomo abiri twize ubushize, ariko ushobora kugira ikibazo ugasanga gitari yawe yaregutse. Tugiye kwiga rero ko ushobora kuregera gitari yawe, hanyuma nitumara kuregera gitari yacu twongere dukomereze aho twari tugeze. Turabigenda duterera. Iyi mirya yacu twamaze kuyigura, iba ari imirya 6, ibiri no mu dupaki. Aha ngaha ntabwo twayikuye mu dupaki kuko twayikuye kuri gitari n'ubundi yari isanzwe iriho, ahubwo ni ukugira ngo twumve neza ko ugiye kugura imirya ya gitari, iyo mirya ibiri mu dupaki ishobora kuba yanditseho ya manota nk'uko twayize mi, si, so, re, la, mi, cyangwa se ataba yanditseho, ikiba gisigaye ni ugupimisha ijisho. Aha ngaha urabonana imirya 6. Iyi mirya uko ireshya irareshya ariko ntingana mu mubyimba. Umurya ufite umubyimba munini aba ari umurya wa 6. Umurya ufite umubyimba munini nanone gatoya aba ari umurya wa 5. Undi murya uba ari uwa 4. Iyo mirya yose igenda irutana mu mibyimba, yose irutana mu mibyimba. Uyu ukaba umurya wa 4, uyu ukaba umurya wa 3, uyu nguyu ukaba umurya wa 2. Aka kafite umubyimba muto kurusha indi akaba umurya wa 2. Ariyo ya mi nyine nk'uko twagize mu masomo yacu y'ubushize. Tugiye kugira gute rero? Tugiye kuyishyira kuri gitari yacu. Iyi gitari yacu mu gihe twayikuragaho imirya, hari utuntu twabitsemo hano muri kano gaseke. Utu ngutu kuri buri gitari acoustic tuba turiho. Gitari acoustic 6 tungana, hanyuma ukareba agakumukara gashobora kuba kariho cyangwa katanariho, ariko ni ngombwa ko umenya ko utuntu twacu ari 6. Urongera ukareba muri ka kantu kacu hari umwobo cyangwa umwenge wabugenewe wakozwe n'imashini. Uyu mwobo niwo ugiye gushyira imirya yawe kuri gitari, ubanza ukareba kugira ngo azaba ariwo uzafata umurya muri gitari. Hano utu tunobo ureba 6 twagiye. Turabanza umurya wa 6. Umurya wa 6 gitari yacu tukayirambika ku bibero byacu. Twibuka. Ushobora kuba ufite gitari umaze igihe ukoresha, ishobora kuba yagira ikibazo nk'iki ngiki yagira. Urabona ko ushobora kwikururamo bitewe n'uko gitari yacu imaze igihe ikora cyangwa ishaje, ariko hari uburyo nyine bushoboka mu kuba wayishyiraho ikindi kintu kiyifasha kugira ngo bigumemo mu gihe ukoresha amayeri ya gifundi. Kajyaho iyo umaze rero gushyiraho umurya wawe wa 6, urawuzana ukawushyira muri frete, muri engrenage. Muri engrenage 1 2 3 1 2 3 ya mbere wawe muri engrenage. Umurya wawe ufata mu kiganza gutya kugira ngo ujye wumva uko umurya ugenda umanuka, kugira ngo utaza kugera ku gipimo cyangombwa
hagere ku gipimo cya ngombwa wumva neza mu ntoki, wumva uko ugenda umanuka wegera kuri manshi. Ibi bizakurinda iki? Bizakurinda kuba waca imirya yawe mu gihe urimo kuregera gitari, kubera ko uko umurya ugenda umanuka wegera kuri manshi uba uwumva mu ntoki, uba wumva mu ntoki. Ubu nibwo buryo bwo kuregera gitari akustike. Tumaze gushyiraho umurya wacu wa gatandatu, tukirinda kuwukurura cyane kuko turaza gukenera nanone kugira ikindi gikoresho twifashisha cyo kugira ngo turegere amajwi yacu. Turangije umurya wa gatandatu, kurikijeho umurya wa gatanu, wa wundi nawo ubyibushye gahoro ugereranyije n'umurya wa gatandatu. Kwa kundi twabivuze, ugakurura ukumva ko bifashemo, ko nta kibazo nk'icyabaye kuri wa mbere cyarimo. Umurya wacu urabona ko ufashemo, ntabwo dukeneye kugira ikindi kintu twongeraho kugira ngo ufate neza. Engrenage ya kabiri. N'iyindi mirya yose rero mu buryo ukakaga umurya ufashe hehe? Mu kiganza, kugira ngo wumvuke uko ugenda umanuka wegera kuri manshi. N'iyindi mirya yose ukagenda ubigenza utyo. Turakomeje twihuta, tugeze noneho tugiye gushyiraho umurya wacu wa mbere. Wo umurya uba unanutse cyane, kandi nubwo n'inda ari yo kwitonderwa, ariko uyu wa mbere wo no kwitondera kurushaho, kubera ko uba ari mutoya unanutse cyane. Iyo utawitondeye uba ufite ibyago byinshi byo kuba watuma ucika utaramara kuregera gitari yawe. Witondera cyane kugira ngo udacika utararangiza kwensara, utarangiza gushyira imirya kuri gitari yawe. Ikindi kandi ugomba kwitondera ni ukumenya ko imirya yawe kuri fret, niba ugiye mu buryo dans le sens des aiguilles d'une montre, uko urushinge rw'isaha rugenda, iyo ugiye muri ubwo buryo ukamenya ko urimo kuregera umurya, hanyuma kuwuregura ukamenya ko ari ugusubiza inyuma, nk'uko wasubiza inyuma urushinge rw'isaha yawe mu gihe urimo kuyishyira ku gihe. Hari uburyo bwinshi, hari ushobora gukoresha akuma kitwa diapason, ariko muri iki gihe ikoranabuhanga rigera imbere, ukaba ufite telefone izi smartphone, ushobora kujya muri Google Store hanyuma ugateresharija iyi application yacu, app iba muri Google Store, Play Store. Hanyuma twamaze kuyiteresharija, turayibona mu isura ry'akantu kameze nka mediator. Karaka mediator nako tuzakiga uko bashobora kugakinisha, ariko guitar tuner yacu ni iyi ngiyi. Guitar tuner twabibonye ubushize mu isomo ry'ubushize, itwereka amanota yose uko aregeye kuri za fret. Duhereye ku murya wa mbere turabona ko ari mi. Twabonye ko ibi mu cyongereza iyi ni mi, ariko mu gifaransa ni sol. B, iyi ni C, G, sol, D, re, A, la,
i, mi. Turaregera rero duhereye ku murya wacu munini ari wo uri iburyo muri iyi nyuguti ya i, tugakandamo, hanyuma tugatangira kuregera umurya wacu wa gatandatu. Aha muri application yacu umurya wa gatandatu baratwereka ko uri munsi y'uko wagombye kuvuga ku gipimo cya 39.7. Tugomba kugeza igihe igipimo cyacu cyaza kutwereka ko biri muri 0, cyane cyane ko iyo bigezemo iyi gita tuna itikubwira mu ijwi ko wagezeyo neza. Itegereza imibare. Ikubwira ko byaciyemo neza. Tukajya ku murya wacu wa gatanu ari wo la, ariyo a. Munsi ya 16 biracyari mu mutuku, tukazamuka. Umurya wa gangahe wa gatatu ari wo sol, g. Umurya wacu wa kabiri. Ubushize mu isomo ryacu ry'ubushize twari twaramaze kumenya ko umurya wa mbere ari mi, wa kabiri ari si, wa gatatu ari sol, wa kane ari re, ra, mi. Twe twamaze kandi no kureba uko dushobora gukina amanota kuri muhundwa nota, aho amanota yerere kuri muhundwa nota. Uyu munsi mu isomo ryacu tumaze kuregera gitari yacu, twibukiranye ko umwitozo w'ubushize twibwira ko wakaba waramaze kuwushyira mu mutwe, ari wa wundi wari uteye utyo. N'izindi ndirimbo nawe ushobora kuba wakwikina n'izindi. Uyu munsi ikintu tugiye kwibandaho cyane, tugiye kwibanda noneho kuri cya kiganza cyacu cy'ibumoso. Tugiye kwiga ibyo bita grattement. Ni uburyo ushobora gukoresha ikiganza cyawe cy'iburyo, mu mbabarire, cy'iburyo. Turibanda cyane ku kiganza cy'iburyo. Cya kindi twavuze ko ugomba gutekereza ko ufite igi mu kiganza cyawe, cyangwa ukaba uhafite icunga, kugira ngo ube ufite position nziza y'intoki kuri gitari yawe. Tugiye kwiga grattement. Uburyo bwa mbere bwa grattement tugiye kwiga ni uburyo bita arpège. Umenya ko ikiganza cyawe, igikumwe cyawe kiri buzagikine imirya itatu yo hejuru. Ni ukuvuga umurya wa gatandatu, umurya wa gatanu n'umurya wa kane. Hanyuma tumaze kubona uburyo igikumwe gikina, tugiye kureba noneho izindi ntoki eshatu uko zikina. Twashyize ikiganza cyacu muri bwa buryo bw'uko twaba dufite igi cyangwa icunga mu kiganza cyacu cy'iburyo. Urutoki rwa mbere rurajya ku murya wa gatatu, urwa kabiri ku murya wa kabiri, urutoki rwa gatatu n'urwa kane ku kiganza cy'iburyo rujya ku murya wa mbere wa wundi unanutse. Ariko
dutekereza ko dufite icunga cyangwa igi mu kiganza cyacu cy'ibumoso. Uyu munsi muri gratoma tugiye kwiga, turaza no kwigamo inota rimwe cyangwa se abiri cyangwa se atatu, ariko tugiye guhera mu buryo buteye gutya. Igikumwe cyacu kirajya gikina ku murya wa kane, hanyuma ya mirya yacu itatu ikorweho na za ntoki uko twazikurikiranyije. Tumenye ko tuzamuka hanyuma tukamanuka, tuzamuka tumanuka, ariko twahereye n'igikumwe ku murya wa kane. Twitonze buhoro. Niba mwitegereza neza murabona ko ikiganza cyacu cy'ibumoso nta hantu na hamwe gifashe kuri manche. Uyu ni umwitozo wo kumenyereza grattement ya arpège. Ni uburyo ushobora gukina gitari yawe umuntu akumvamo uburyohe bwinshi, kuko uba uvanga uruvangitiranye rw'amanota yo hasi n'ayo hejuru icyarimwe. Ubu ni uburyo bukoreshwa cyane n'abantu bakina gitari badafite abandi bantu benshi bakinana, tuvuge nka orchestre, abo bita aba soliste. Ubu ni uburyo bumwe bwa grattement. Turebe ikiganza cyacu cy'iburyo. Uyu munsi tugiye kwiga inota rimwe kugira ngo wowe wiga gitari umenye ko mu gihe gitoya uzaba ushobora gukina indirimbo zawe wihimbiye, cyangwa se indirimbo wagiye wumva ukazikunda mu bihe bishize cyangwa n'iby'ubu ngubu. Uyu munsi tugiye kwiga inota rimwe. Iryo nota rikaba rifite umwihariko w'uko indirimbo nyinshi mu ndirimbo nyarwanda nyinshi uzakunda gusanga zaragendaga zitangirwa n'iri nota. Ni inota ryitwa la mineur. La mineur ku kiganza cyacu cy'ibumoso, urutoki rwa mbere ruri ku murya wa kabiri muri kaze ya mbere, urutoki rwa kabiri ruri ku murya wa kane muri kaze ya kabiri, hanyuma urutoki rwa gatatu ruri ku murya wa kabiri muri kaze ya kabiri. Hanyuma tugakina bwa buryo bwacu bwa grattement. Turagira ibintu biteye gutya. arpège. Twibukiranya ko muri iri nota rya la, kugira ngo wumvemo uburyohe, igikumwe kitangirana n'umurya wa gatanu kandi kikajyana
nanone n'umurya wa gatatu. Ubu ni uburyo bumwe bwa grattement. Inota ryacu twahereyeho ni inota rya ra. Uyu munsi twavuze ko turi bwibande mu kubyaza igikoresho cyacu twihuse ukibyaza umuziki. Tubanje arpege. Ubundi buryo bwa kabiri bwa grattement cyangwa se bw'uburyo ubyazamo gitari yawe uyibyazamo umuziki. Ubu ni uburyo nabwo bwo kugira gute, tubyite gute. Twavuze ko on ne frappe pas, on gratte. Ikiganza cyacu turakireba, position yacu turayizi, igiri mu mufuka ariko mu kiganza, igiri mu kiganza cyangwa icunga, ariko noneho turarekuye. Icunga turarekuye rwose, turarekuye riragiye. Turongeye turabumbye ikiganza cyacu, turarekuye riragiye, tubumbye ikiganza cyacu, turarekuye riragiye, tubumbye ikiganza cyacu, turarekuye riragiye, tubumbye ikiganza cyacu. Twihuta rero, cya kiganza cyacu cy'ibumoso gishobora gukina gitari, kandi gitari ukayikina washyizemo n'ingoma cyangwa se wishyiriyemo umudiho w'iki ritme kugira ngo wumve uburyohe bwa gitari. Twibukiranya ko ibi byose tubikora inota ya ra mineur, ra mineur, ra mineur, ra mineur, ra mineur. Ubundi buryo bwo gukoresha iki kiganza cyacu cy'indyo tugiye gusorezaho uyu munsi ni uburyo nabwo bukunda gukoreshwa mu ndirimbo nyinshi, ariko zikaba indirimbo zifite ibipimo bya mesure tuziga 3/4. Ubu buryo bukunda gukoreshwa mu ndirimbo nyinshi, nabwo ushobora kugenda wivumburira nawe ubwawe umaze kumva uburyo amatwi yawe akwereka. Ni bwa buryo bwacu, ikiganza gikumwe na za ntoki zacu eshatu, kwa kundi twavuganye ku murya wa gatatu n'uwa kabiri n'uwa mbere, hanyuma igikumwe. Ibindi tukabikorera mu inota rya ra. Igikumwe cyacu kirakina umurya wa gatanu, hanyuma za ntoki zacu eshatu zigakina umurya wa gatatu n'uwa kabiri n'uwa mbere.
isomo ryacu rigenda kugera ku musozo, rya murarikire isomo ry'ubutaha aho tuziga n'andi manota menshi ashobora gutuma bya bindi wamaze gutoza umubiri wawe muri rya nota byara, tuzareheraho tugira duti tumenya n'ibindi biri imbere. Beje mu manota tuziga yandi ubutaha, hanyuma kandi aya manota tuzashobora nanone kwigamo bwa buryo bwacu twize bwose bwo kuri gitari. Hey guys, murakoze rero, ni Great Maker TV, Ras Muda on the mic. Tubashimiye kuba mukurikira isomo nk'iri ngiri. Ni urugendo tuzafatanya twoga mu nyanja ya muzika. Please like, subscribe no gukanda kuri za nyuguti kuri iriya channel yacu ya YouTube Great Maker TV. Hanyuma kandi ibitekerezo byanyu turabikeneye kugira ngo tube twabagera aho twifuza kugera muri urugendo rwa gitari acoustic.